tugwaye ikaze ako wamaze kuduheza kuri Mararo gatoya. Yego reka Yese katugereza ikaze ikipe yawe ya Etincelles yitwaye neza nyuma y'igihe kirekire mutanganye na Marine guhora mutakaza imikino. Niki ubona Seninga yaje kongera muri ekipe yanyu nyuma yuko yaje muri ahantu habi ubona ko mugiye kumanuka ahubwo ikipe muhanganye ya Marine akaba ariyo iri muri uwo mwanya? Etincelles ku mutoza Seninga hari ikintu kinini yaje gushyiramo, no kuvuga ngo twari dufite inyanya ariko tubura twa turungo twahonja n'utundi turungo. Seninga rero yaratuzanye twose, ashyiramo n'akaga tangawizi nyine karyoshye tiraho n'inyama. Uyu munsi turi ku irayidi papa. Ikintu kimwe navuga, Etincelles yacu uyu munsi ku kibuga ibintu tweretse kandi tubyiteguye nk'abafana bigendanye n'umutoza dufite n'imyiteguro twari dufite. Imyiteguro tumaranye iminsi ndetse n'uburyo twiteguye mu keba, ariko banyamakuru reka nkureho maske kugira ngo ijwi ryanjye ryumvikane neza. Amugize neza umusifuzi ntabwo atubaniye, sinzi niba habayemo kwibeshya, ariko biragoye ko umuntu yakubeshya rimwe kabiri gatatu. Amanota twari kuyatahana ariko ntabwo bikunze, wenda Imana ntabwo yabyemeye kubera ko buriya Marine nubwo ari mu keba ariko nanone ni umuturanyi. Iyo urebye neza usanga muri Marine harimo abantu usanga bavukana, ariko umwe akina muri Etincelles undi akina muri Marine. Imana yanze ko turyana imihari wenda ku irayidi, reka mbyite gutyo, ariko uyu munsi amanota 3 yarayacu, sibyo? Ariko abasifuzi bere kwitwaza irayidi ahubwo yagiye bakora akazi kabo nk'uko bikwiye. Hari abasifuzi tubona mpuzamahanga bagiye batera imbere bigendanye n'imyitwarire yabo. Aba nabo rero bashaka gutera imbere, bashaka kuba abasifuzi beza, bege kuba abatabera, bakora ubutabera bukwiye. Etincelles ntacyo dutwaye, imeze neza kandi turayishimiye. Umutoza, komite, abakinnyi bacu ndetse natwe abafana turi hejuru, tumeze neza cyane. Buriya nuko wenda zira kipe za mbere zadutambutseho gatoya, ariko nk'ubu iyo ziza kuba dusa nk'aho duhekanye, igikombe ntacyo bari kuzabona, bari kuzacyumva mu mateka bakumva cyaragiye. I Rubavu shampiyona ya mbere kuzata, ariko ntabwo bikunze. Gusa ko Imana ishimwe kubera ko twese dutashye turi bazima. Ariko abafana ba Etincelles nibakomeze umurava, bakomeze ubutwari, bakomeze bashyire hamwe, bakomeze bashyigikirane. Ugweye guri undi, kubera ko Etincelles ni nziza pe, irashimishije. Yego ikipe ya Marine ndetse n'abafana bayo muri rusange baje bafite icyizere gihagije bitewe n'umukino mwagaragaje ku ikipe ya Vision. Ese ubona ari iki umutoza Seninga yaje yahinduye mu mitekerereze y'abakinnyi ku buryo kimwaje mukerekana umukino mwiza utandukanye n'umwari mwayerekanye ku mukino wa Vision? Ubundi Marine ikintu yatwibeshyeho nta match isa n'indi. Tugereze kazi kuri TVC Rwanda, ikipe ya Marine nk'umufana mukuru, match yarangiye. Ese wowe mwawo ubwawe ni iki ubona ikipe yabuze kugira ngo ibone amanota 3? Oya ndababaye cyane, ariko nta no gushimira Imana kuko turi mu myanya mibi itari myiza. Aya manota twari tuyakeneye cyane. Madamu wanjye muramabwira nta mugore w'ikizina. Etincelles ni madamu barabizi, bura nabo murebye passe tubateye na amahirwe twabuze gusa y'igitego. Yego igice cya kabiri cyatangiye ubona ikipe ya Etincelles isa nkaho irimo irabataka cyane. Ese wabonaga ari iki umutoza yavuze kugira yongeremo kugira ngo ikipe yawe ibashe kuba yakwitwara nkuko isanzwe yitwara mu myaka? Ku mutoza icyo yatinze gukora remplacement kuri Taiba, aba akimara kugera mu gice cya kabiri iminota 10 maze gutambuka aba yamusimbuje. Ubonye ko asimbuje uriya mwana nimero 17, ubonye ko agize ikintu ahindura, tuhita twongera gusubira kuri ritime. So hagati yaho ngaho twebwe ubu ngubu tugiye gutegura umukino ukurikira, ariko tuzanaharanira tugukomeza. Yego urabona ko ekipe ya Marine isa nkaho iri ahantu habi nkuko umwaka ushize byari bisa nkaho bigiye kumera nka gutya. Ese ntabwo ufite yuko ekipe yawe ushobora kuba yajya mu cyiciro cya kabiri? Oya ntabwo twamanuka Marine, ntibibaho, ntabwo twamanuka. Nta nubwo tuzanaguma kuri aya manota turiho,
iraza hari ejo bundi yo irabizi nzanayikubita tu menyirarika hakiri kare ejo bundi Amagaju yagutwaye amanota mu gihe byagaragaraga yuko ushobora kuba watwara ayo manota atatu. Urabona ko ikipe ya Marine isa nkaho ifite imikino 5 yikurikira yakira ahanga kuri stade Umuganda, ikazakira n'indi mikino igera muri 2 isohoka hanze. Ese urumva ubwabyo nabwo wabiguteye? Njyewe nakumenyesha yuko Marine itazamanuka, ariko mu manota dusigaje muri iyi mikino 5 isigaje ntabwo nzayibura nk'amanota 9. Iseka tuwele kaza kwita gute? Banyita Iradukunda Pascal, bakunda kwita Radu, abantuye muri Mahoko aho bita Inyagasozi, urugo mu majyepfo mu karere ka Gisagara mu ya Save Akagari ni Munazi, baranzi cyane bakunda kunyita Pascal. Uvuye mu Mahoko n'umurenge? Navuye muri Mahoko ariko nkorano kuri Petite nkora mu murenge wa Gisenyi. Uri umufana w'ikipe ya APR? Ni umufana wa APR. Umufana wa APR n'ikipe ya Marine, aho mu gihe nabashije kugera i Kigali mujye kureba match ya APR nabashije kuyirebera kuza kureba Marine, ariko ubu tuvugana ngiye kujya kuyireba aho ndayireba ndahazi. Urabona umaze igihe utsinda ikipe ya ETC bisa nkaho wayifatiye, urabona ari iki kintu ETC yongeyemo kugira ngo kuri uno mukino masho kwa mwanganye? Nta kintu na kimwe ETC yongeyemo, kuko buriya umugore wahukanye ku manywa bari icyomanzi, ntawe ujya gukira umugore wahukanye ku manywa, ubundi kirazira umugore yahukana nijoro, ariko umugore wahukanye ku manywa aba yamaze kuba igicibwa nta mu buryo ujya kumucyura. Mpamvu rero ETC izaguma hasi. Ariko umenye ko ikipe yawe iri ahantu habi. Urabona ko Kiyovu Sport niba yatsinze mushobora kumurusha inota rimwe, urumva ko muri ahantu habi urumva mbese ntabwo mufite cyo kumugomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Twebwe ntabwo dufite, imbere hari imikino 8, dufite Rayon Sport hano i Rubavu, ejo bundi turafite ku mukino ukurikiraho. Turabizi yuko Rayon Sport ni umugore yayimeye icyaha muri makeya, we arabizi yuko agomba aho yagakwiye kuba ari niho agomba kuba ari. Ihene izira kurushya iri kuziragira, ariko ku munsi wa nyuma zitahanye zigeze mu rugo buri hene imenyera umwambo rwagizirikaho. Urabona ikipe yawe ya Marine ari iki yabuze gikomeye kugira ngo itahane amanota 3 n'isanzwe? Marine ikintu yabuze ko cyatinze gusimbuza. Wabibonye ko dufite umukinyi yavunitse ishobora kanya akajyaramo yikubita hasi, ariko koca nabashe ko yamusimbuza, ntabwo tuzi impamvu batinye kumukuramo. Twari dukwira Prosoma, abonye ko igihe yakurira Prosoma byagize icyo bitanga pasi kuri ritime, tangira gutera pasi zacu zimenyereye ko take, ariko twizeye ko imikino ikurikiraho tuzabikora. Reka tugishimire. Tuzabikora, ariko cyo natangaza ku ikipe yindi APR. Ejo bundi Rayon Sport yatakaje umukino. Kuri Mukura Victory Sport. Ese nk'umufana wa APR nubwo atari APR turimo turavugaho ni iki wumva ufite? Yewe icyo nabwira abareyo bihangane, kuko buri ufasha umwana ufite imyaka 2 avutse, ntabwo umwana gukora mu bwanwa bwa se busobanuye ko azaba umugabo wa nyina. Kirazira. Rayon Sport yihangane, imyanya yayo irayizi, ni guhera kuri 3 subira inyuma, natwe aho tugomba kuba turahazi. Icyo nakubwira cyo nuko viziyo mu kanya irabirya ibice ni 4 guhera kuri 4 kuzamura, ubundi nota rimwe risigaye ibyo mu biturekere. Viziyo ntabwo twafata ngibi twanganya nayo, ko habayemo akantu ko kuyisuzuguramo gatoya, ariko turanganya. Murabizi ko twayibanje igitego ikakitwishyura, nicyo cyizere bwacyo nayo mwakigenderaho. Ariko Marine yariri ku rundi rwego. Marine ni ikipe yo mu rugo, turaturanye, turabana, wenda byinshi irya nibyo mu mazi, twe tukarya byinshi byo ku musozi. Ariko basi Imana kubera ko ari radio munsi iravuze ngo musangire, kubera ko muturanye hatazagira uwitonde gisambo. Marine gusa ko twebwe nk'abafana nta nibanga ririmo. Marine twebwe turacyayirimo umwenda, turashaka kuyikubita sezitaha itwitege, ariko uyu munsi tuyishyiremo imiyaga, turebye dusanga tuyimanuye, tukaba tubaye abaturanyi babi. Ni nko kubona inzu ya mugenzi wawe maze kuzura ukanyuzamo katiripurari. Twebwe rero Marine tuyishyiremo imiyaga, ntabwo dushaka imanuka, nigume hano muri Rubavu, dukomeze duhatane, dukomeze turyoshye umupira, ariko imenye ko ninarokoka izaba irokotse ku bwa Etincelle, ntabwo ari ku bw'ubushobozi bwayo. Iki kibazo naje ngiye kuba nacyo kubaza. Urabona Marine ni umukompeta wanyu ukomeye cyane, ese mwakwifuza kubona ikipe ya Marine yamanutse ku buryo nyine mwanze kuba mwayiharira ano manota 3?
Marine yigeze dukorera ubugome igira uruhare mu kumanuka kwacu mu myaka yashize, ariko twebwe ntabwo tuyibyifuriza. Kuko Marine yamutse imanutse ni ugusubira inyuma k'umupira wa Rubavu, kandi twebwe nk'abafana nk'abakunzi b'umupira ntabwo dushaka umupira wa Rubavu usubira inyuma, ahubwo turashaka utera imbere ku buryo ikipe z'i Kigali zikomeza zikaza hano zikandagira. Reka tugushimire ku kiganiro duhaye, ariko mbere ko dusoza ni irihe jambo wabwira abafana ba ETC n'abakunzi bayo muri rusange, aho shampiyona igeze ubu ngubu mufite icyizere kingana gute cy'uko ikipe yanyu izaguma mu cyiciro cya mbere? Oya twebwe se koko ubu wenda reka ngo mufite 29. Reka ngo subize nk'umunyamakuru, ariko reka mvuge nanone nk'umufana, ETC ntabwo ari ikipe ishakirwa mu zimanuka. Icyo cyo mubanze mu gikure mu gishyire ku ruhande. Shampiyona iregeranye, urumva nka Marine iyo iza kuba itsinze n'umukino mwariko musigayemo nk'amanota 2, urumva ko ikipe imwe iratsinda igata ica nko ku makipe ane icyarimwe. Oya ibyo ngibyo ni ibisanzwe ku ikipe zidahatanira igikombe, ariko ETC ntabwo iri ku rwego rwo guhatanira kutamanuka. TV3